Issa jiena għalija reazzjoni isaraċ ġurdin mhux irat ir-Redwardi. Mux tistenna, ismi Stan Stars, naqlalek l-istilel u naqlalek il-ħara maħħu. Ajjat Trump il-villa. Kif intom la violent? U għanajdlek, wara din l-elezzjoni, f'dal pajjiż, f'din l-island, bżon ftit las, daħ, tajjeb. Emma niġu lura l dak li qed jiġri fil-Villa Islanders kif qed tinnutaw id-drama qed tikber. U taf ġara? Ġara. Reġa' ġi lura Edward. Tajtlix! Lejlix, Tajtlix! lejlix. Tajtlix! Ej, daħal Edward, Issa jiena għalija reazzjoni isaraċ ġurdin mhux irat ir-Redwardi. Ma nafxin. U anka tittara xħass Edward meta reġa daħal, meta staqsewh. Edward qal, The feeling coming back in was exactly like the first time I came in. I was very, very nervous. issa jew jiena erbejn bdew jeffettwaw li il-ħabbit tajni mhux qed nara daqshekk, imma jekk naraw meta daqqal l-ewwel darba Edward fid-dar, araw. Għas ċans jilbsu l-pijama ma tajnijom. Hi guys. Ħadd laqas biss għam bil-qiegħda, just acknowledge jew li daħlu daqshekk. Imma t-tieni darba li daħal, ara daqsxejn x'għamlulu. Isom daw l-junfanti, jew bħal dil-moza. Jew kella isom daw il- ħallu hemmhekk, isom daw insomma. U sinjuri, fid-dar qed jiġru affarijiet il-vera stambi. Missa jisom qed jiżdiedu. Jiena ma nafx tiftakrux, imma darba sparixxi tkira. Għal xi jumej sħaħħab ma jaffejni. Imbagħad kien sparixxa Edward, logħba minnhom ma kienx ħaseb. Hawnhekk kien rik għandha idea mfaxxata. Ajjat Trump fil-villa. Kreaturi strambe libsin bħal ġellieda Afrikani. Dan, dak Selvin. Sorry. U din, xaqqet saqajja. Saqajja mhux sorma, għax bada ngħidu xaqqet isu ma jek mill-ewwel, imorru fuq ix-xaqqa, fuq sorma. Jien l-emku għada ħares. U ninnotaw hawnhekk il-mod kif qed jorqod Sven. Araħ, mitwi, jisu ta' dik exorcist. U intom ukoll. Jien ċert li ħafna minnkom jinnotaw affarijiet strambi ħafna li qed jiġru fil-villa. Iktbulna għaw taħt l-affarijiet li rajtu u aħna nsemmuhomkom. U la qed insemmu l-okkult u s-superstizzjonijiet bħalissa il-ħitt tad-dar huwa Selwyn. Illi jemmen ġissiet dwar l-oroskop. Victoria, she's Sagittarius, and she's my soulmate. With Leo, he's Taurus, but I don't get along with Taurus. Oh, mi għaw fejn spiċċajna. Holistically, qiegħed għandi Stan. Sten xiex, nistenna. Mux tistenna, ismi Stan Stars, naqlalek l-istilel u naqlalek il-ħara maħħu. Tajjeb. Virgo, rason kbira. Jem, Virgo, ma mandiċ rasi kbira. Virgo, jobbu jmeru l-alla. Għarri, tajjeb. Aquarius, Minu, importanti ta' Sven, għajdilna. jgħamlu ħafna storbju, pero meta tasal m'hemm xejn. Taf ma' min jaqblu? Maħat, ma' Mirjam biss. Aries, dil-ġimma ġeja ġimma tajba ħafna likom. Sakemm ma kunx Aries laburist, hemmhekk nagħmlejka. Mux hekk. Gemini! Xiex fuq Gemini. Imur ixaqlaqax għad apparkata ħażina u iżużu Gemini għaw isfel. Xinti tajtara xej, ħana til-qol barra xed t-werru wirni Dak kien la fajlen tal-lum, imma da, se jiġri? Saċ ma nafux li użgur li ħankunu għedin hawnhekk fis-seba fuq Stradarjali għamlu like, subscribe, share, somma għamlu dak kollu tixtu u l-importanti li tkun għedin hawnhekk magħna.
Bħas-soltu rebħu rigal illum għandna headphones Bluetooth, kull ma tridu tagħmlu għal taraw l-sponsors wieħed. F'mument minnhom fuq sponsor partikolari ħadd insemma Kjana twerżaq għal meta rat l-Edward. Intom kull ma tridu tagħmlu tniżlu isem dak l-sponsor partikolari. Narawkom!